Iyo cha kukiende kwithiwa kicha kwaila nienda ukukethia na ndiutho cha nthini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa 3 tukwatianie imwe nginya muthia ulo kundethesya kwanzia ya meko ni Sharon Dinda nyenitwa Faith Mackenzie wa Mutunga na indi nitwambe kusisya amwe mama wala tumanengete uito muthenyani wa umuthi ala tukumbanesye ni vamwe na ndongo isya ukamba kukulwa ikwataneni kana kosa usumbi mwakani tuendete umundi ndini wa kilungu cha ikumbi ya siasa yongwatanio ya NASA yina ulumu andu 13 kutiwa ni thayu itina wa iloli yelame utaba mauta kukwata mwaki nandini wa kilungu kitu kimwanya ni yulu wa andu mamusiumwe alamekala na mamutha mamwanya Vilingi wa Mauvoo ni na uthocha tutambanie imwe ibinda ye maundu maki uteti maende na ukwata mwaki otaundu usakuani munene uende na uthengea yu mwene kibila wanzama ya makanisa wa Kenya NCCK Timothy Ndambuki na waweta kana munini wa musumbi Dr. William Ruto ni wikite unyanya museo na kanisa na baimundu utonya umusi ya Ruto kubika makanisani ayongela kana yune ibinda ya atongoi kuma ukamba mebo magavana atatuma county sia ukamba na ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kuka bamwe na kusisya unume kwika yulo usakwani munene ukiteni kana maseu ya silikali itina wa usakwani wa mwaka wangilile na miongweli na ile Caleb Chalo ni mwandiki witu wa Mauvoo akine na nthini wa kanisa wa IBC va wote mwene kivila wanzama ya makanisa va Kenya NCCK ovamwe na kibishop munene wa makanisa ma IBC ilembetane ya umilone wa sua kati na ithio wa Africa Reverend Dr. Timothy Ndambuki ne waelesya vata wa ndongo isi elembeta ya ukamba kwitha na ngwatanio kavinda kanthi ya Kenya oiendete kwitha ino tongo ungi vau mwaka ukite wangilile miongoeli na ile twikwata na tene niki twikwata na nundu peundu twailite kwika ukaeto syao munene kwa imbai keana na mbai ketha ya une wandaia na kwa kavinda ka twese isuni yongolu ila nene si nitukwenda kivila cho sumbi onaitu nakine akamba ndisi na sisia tuyeyombanetie bado nitu nindi kweyombania na netha naweta kana andu mboa mbumu siambia akweyobwa tene uni wa kamba maisie Akibishop Dr. Ndambuki ni wathingilila kanani sawa magavana atatuma ilembeta ya ukamba ovamwe na ndongo ya chama kinene cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka kukavamwe na kuua mutwe kondo wa ilembeta ya ukamba ethiwane mekwenda ilembeta yiji unikani silikali ulokoka mwaka usu wangilile miongoele na ile na no mubaka tuithwe na andu serious kuungwata niwe no thitha ya mangavana menena ata na mena woni mwao nthini wa unyuvani na itina wonyuvani thite ka benefit na chao ta community kwa siasa cionthe sisi ya maiko atatu makueni masaku na kitui na andu alangi matenthini wa leadership ya county ta mheshimiwa Kalonzo andu asumeka lenthi pamwe na mainena nia pamwe na mainenga nendaya na mayithukianisya masauvia dialogue yo ene nikenda yu meyumilie momenda ta na nikenda yu ngwatanio esu yoneke eyumelanesa oingi ni wathingilila misingi ila munini wa musumbi William Ruto wekeiye na kanisa mwaka wa 2010 ivinda ya kampeni sia katiba kyau na undu waendeiye na kwitha ena ngwatanio na kanisa kindu kila waisye the vinya oyu kuvetangana munini wa musumbi Ruto na kanisa va nthinu ya Kenya we mheshimiwa Ruto ni wewangie tene na ikanisa ona mukaita anania na Ruto muika atonya na bai mundu etonya lakini yuba umpe tuona itonya yepo na mama ile planila makasia ngapu batu imionela bana nikenda na ito tumande ondu tukwika nake nundu ila 2009 ivinda ya referendum niwo wasovisie ndu na kanisa
na mathi imwe twaitie no campaign twakuna no campaign nake twamina na yu mundu ukwita kwi wati nukukwivasya wina vambililo akima nongi unamuonie wola wosanu oza mundu la wonie na akwivasya na uthecha na wona mayo make na mwekalania na mwanyusania na mwaisania na yu ndi yu eva asanga. Uneni wa Dr. Ndambo kiuka kavindane ka kwambisya useu wa mirengo ya kisiasa kondo wonivani ukite mwaka usu twathi. Mutongo TV ndi ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma va wote kaunti ya Makueni. Neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Enendi ala matumia kigu cha usi wa athingaliko cia Oldonyo Sabuk ni makulia mubea wa kusubia mawithululuko wikithie kana mwamulo ula unaumiwe ni musumbi Uhuru Kenyatta wa kuthesia usi usu ni wati wa enendi asu measia kana utei wa makuyu no bikite na kutheya nundu makuyu nimeukwa na melasimika kulatia kiwu kuasa nundu kibau sini ni kithokwanu na ni mwisio kwa miyo ovamwe na indosio. Bodi Mutesia nukutuelesea. Usi wathi ni umwe kati wa mbuzi nene ila zisilete isioni cia ukamba na ulotumewa ni mbaya ya mukamba kwa kukitana na munyao na kuyukilia kwa nzia ya uwemi. Usioni uthitu kwa nyukwa vinda ya sana kiyo cha munende kuika ila silikali ithesio usioni kithitu kivunyanguka kwa mavinda maingi. Ithuite atei etwendete muno gutea na ila kiu kyatho kwana makuyu makusa ukethia twino kwata makuyu na makuo kethia ithu atei twino tetheka kauze musumbe kilona nenie kyatewe na kisubiwe usi witu athi uthewe muno. Enendela mekala vava kuvena kutumia kiu cha usi wathi nimeyonete maundu kivathukanyo uni ndani ya ligitau wa Kamwanga na nikala ku usi ni wathi na niwo ni tutumia kwa wingi lakini niwe mbona kiko kingi tondu ona ngite yakwa ikacio usi niu ona ng'ombe no ciikacio kuva mwena mbui ona andu no mauma cio ku usi ni na tukona kila tunyusa muno ni kiko kithuku na kiwu ki musumbi nunekie nesa ni kukwata kwa cia usi uthecio ona itu no twiwe muyo muno kiwu kiki kathecio tutana muno kwanja tandu mava andu nyusambuku. Kiu kiki ananga utei wa makuyu ovamwe na kuete mawuku indo cia enendi mena thina wa kulatia kivu vasa itino wa kwithwa kiki vakuvi kitatonya kutumiwa. Pe andu moka kunyuithia indo vaa tukanyusa ni ya kiwu kina kyo na kuya ilile kwou no twende atongo yala meva utuini o andu nyusambuku kuvakana na makutano tusubiwo kiwu ki na itu tuike subia onesa kwou no kile kutumiwo tondu kila kitumia wo kivasa na kiki kathecio no tutwike tuikenywa. Kiu kingi slangani munene wa thwake kitha kiumanitwe na usi wathi na yu methoma mwenende melekelwe kwi silikali nene isiseni matambia meku alame kose wa enende alama ende na uthokwanya kiu kiki usini wathi. Na hiyo mambo ya environment tutaanza sasa kuweka makini zaidi, na tumesema ya kwamba NEMA ambayo kazi yake ni kuhakikisha ya kwamba mazingara yetu yalindwa, mito yetu yalindwa, tutahakikisha ya kwamba tutafanya lolote liwezekanavyo kuhakikisha ya kwamba hiyo pollution ambayo inafanyika upstream ambayo inalete maji chafu kwa wananchi upande huu downstream imekwisha na imefungwa, kwa sababu ni haki ya kila Mkenya kuweza kupata maji safi. Ndito isi ya musumbi Uhuru Kenyatta nsiti tumitweni ya mwenende tina wa kwithwa usi wathi newe unengane kiu kingi silangani munene wa thwake na yu mwenende kule ndito isi ya musumbi ne wa mwanya wa mbende ni wa kuthesia usiu. Watu wasiwe wanatupa takataka kwa mto ambaye inalete maradhi kwa wananchi ambao wako sehemu za chini ya huo mto. Tunataka tuhakikishe ya kwamba everybody has access to clean, decent water, and we can only do that through protecting our environment, through developing and ensuring that our cities have proper sewage facilities so that waste is not dumped into our rivers, our lakes and our seas.
Vilingi wa Mauvoo kuma usini wathi nyeneta wa Poni Mutisia. Ngwatanio ya NASA ni ngwatanio ila yaetie vamwe ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka, ndongo ya ANC Musalia Mudavadi, Moses Wetangula wa Ford Kenya na ndongo ya ODM Raila Odinga ibinda ya kwitia kibila cha usumbi mwakani wa 2017 na bala kwethiwe na usindani mubyu kati wa NASA na chama cha Jubilee. Bala usindani usu wesia kuwania ndi ya Kenya ungu wa chama cha Jubilee na ngwatanio ya NASA. Nayo ngethi kati wa musumbi Uhuru Kenyatta na Raila Odinga ila ya batisi weta handshake ni yaetie Mauvoo va Kenya na itina wa miaka 3 yu nibe kuonekana kulea kueleanwa kati wa ndongo isusia NASA bala Kalonzo Musyoka na Musalia Mudavadi obamwe na Raila Odinga maminite kuweta kana nimekwithiwa mayite kibila cha usumbi usakwa nini munene wa mwaka wa 2022. Mwandiki witu wa Mauvoo Benjamin Mwaka ndini wa kilungu kitu cha ikumbi ya siasa no kwithiwa aituelesya mawonanio makwithiwa ngwatanio ino ya NASA mwisoni wa kuanika. Mutwano ngwatanio ni akuteti ya NASA withitwo isla kithimini utuku na muthena kuma mwambioni wa ngethi ya handshake mwaka wa 2018 vati wa ni uteti wa BBI na rege kungulanyo NASA ni no yende kuvikia umundi thitwe kalendete nene. NASA was a very strong nothing. Na raundi hii tumeamua kaa ni mbaya ni mbaya. Wakati ule nilikuwa nikisema NASA hawa, lakini siku hizi inaonekana NASA ile naswa ndio tuasia NASA hawa amumezo nazo tara ile naweza kusema ndia tu na ona kwithwa ngwatanio yithitwo yiweto kwithwa ichanthele syake cia muthia atongoi ngwatanio ni mayaisa kwiwana ni kukonya uni wa NASA siama cia Wiper, ANC na Ford Kenya sithitwo situla muti ODM kwa gukinangia nthi wiwano wa wanyo ilovia ila ciuka ngwatanio ni kuma kwa kinandu kinene cha mwandikithio wa siama na ingi kulea kwivita nthino wa kuthukumithwa kwa mawiwano manene alama andikanitwo mbeo nyuvani wa mwaka wa 2017. A total of more than 3 billion mumekula na mjatupatia. Sasa kama hiyo ni pesa ambayo umepewa na serikali utupatie na hujatupatia, na sasa Kalonzo akisimama akisema anataka kuwa president, unaanza kusema anabweka namna gani? Yale tulikuwa tumekubaliana, sharing of revenue resources, it has never been implemented. When it comes to how we were to work as parliamentary committees, mumesikia principles of NASA were being removed. Removed from committees. Members of parliament being denied committees. Mawiwano na ala kwa oyuma etete mwaniko munene katika tuwa mutongwe wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na mutongoi wa ODM Raila Odinga methitwe ne kukonya wiwano wa kumukwata mbau Kalonzo kukitia kivila cho sumbi mwaka wa 2021. Kalonzo na Wiper methitwe maiweta onetino wa kumukwata mbau Raila Odinga mwaka wa 2013 ungua ngwatino ya CORD na NASA mwaka wa 2017 niyo ivinda ya Raila onake kutunga koko. I would be the most stupid fellow on the earth to go and support the third time a presidential candidate, all right, without a measure of reciprocity. Sijatangaza mimi nataka kusimama urais. Nilitangaza. Lakini wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe uniunge mkono? Mimi sijatangaza. Wanaanza kutetemeka. Naanza kubweka. Subiri bwana, mambo bado. Ukewa wa kusevya ndoo ya Raila na Kalonzo ngwatinioni ya NASA ingi
ni vatoneka ukethwo na valanilwe vyu itina wa Raila Odinga kutambuka ukamba emwamba na President Uhuru Kenyatta mwambiono wa mwai o ndongo isya Wiper sina thisiria ringi gukonya Raila kuvika ukamba. Tunasaniwe muno ni kuona mzee Raila nake ovuke sasa nikiwa likite tuwezia netu enu twagule His Excellency Mheshimiwa Kalonzo atuendea wea na ile tuende kule Raila atunge biashara zake na kuko na kweka na itu tukone biashara itu si akamba wea tukezo kwatiani atukwatani yulu lakini tuitonye kwa tuendeze maundu maitu ma ukamba na akake yete kwi iyo nake mutongoi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi ekuyanyeri niwendeye kuthingilela kusiokiania ingi NASA vena kilizo kinene vyu. We are in NASA. At least I formed it. I pushed for it. But the truth is, there's a serious breach of trust. There's a trust deficit in NASA. And that is why imedidimia. Indi kuyanana na munini wa Musumbi William Ruto ukiwa kusukumisya ndongo isya ngwatanio hii isiokianie noka na muteti umwe avikie kuililo moko ni President Uhuru Kenyatta ni kwananga masani kuidhwa President ena kivalua kinene cha kumathukuma NNV indi ti ndongo ina siasyama siaki utiti. Wacheni kupoteza wakati ya rais. Nyinyi kama hamuwezi kujipanga, tutakutana na nyinyi huko mbele. Wacheni rais afanyie kazi wa Kenya milioni 45. Rais si mfanyikazi yenu nyinyi peke yenu. Ama namna gani? Tunaelewana? Kwani tulichagua rais aende afanye kazi ya NASA? Kuunganisha watu ambao wameshindwa kuungana? Hapana. No. Ndongoi kivathukanyo sithitwe yendekethia ndongoi isya NASA kukwatana indi kwanana na matu no ithavata toneka tivinda imwe vethitwe na ngiwa sya Wiper kwenda ikwatianie na munini wa President William Ruto. And our coalitions are open. In fact, I want to invite Ruto. Tunataka kuanza kuongea na wewe hata. I'm quite sure Mheshimiwa Makao, because nimuuliza Mheshimiwa hii maneno uliongea. Na kama uliongea ulipatiwa idhini na nani? Because chama kina mpangilio wake. Akaniambia yeye alikuwa amegadhabishwa na ndugu zetu wa ODM. Diweta chama cha Wiper kichoka lakini tu approach ito nesi ya mambingi ila yenda uthukuma na itu. Na otuendeye kwetela kumanakana NASA ni kusiokiania kananzi anza uyu ni kuisilangwata nioni ya One Kenya Alliance ila vikwetie unu wa BBI na yetete vamwe syama sya ANC, Wiper, Ford Kenya na KANU vyo na makuli wakauta kukonya wendekethio wa chama cha ODM kuseuvya ngwatanio ya kiuteti na chama cha Jubilee. Indigo uneni wa governor wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Ngilu kila ivinda wethitwe udhona nyaka na kivalua cho ni kiteme kwata na hii kana musindwe ni William Ruto unyuvanini ukite wa usumbi. Mukikosa kushikana mutashindwa na huyu mtu na hatutaki kuingia kwa wheelbarrow. I do not want. Dilivotia ikumbea siasa kuma vamo sino ilovi Jenito Benjamin Mwaka. Naindi ndukolwe ni ukwatiania nake Erastus Nzomo na ni tina wa Vilingi wa Mauvoo bala unenenya ukwithwa wi yulua yongwatanio ya NASA yobo kana yende na uthela. Naindi nthini wa Mauvoo mate masio munoni kana andu 13 ni matiwe ni thayu itina wa iloli ya ukua mauta kukwata mbanga na ya akana wakilelu ni wa Kisumo kuthi Busia ila yi county ni ya Siaya andu asu alamatiwe ni thayu ni kati wa NNV alame utaba mauta itina wa iloli yukwithwa na mbanga bala ikonganie chongo kwa chongo na ngali ingi ayikithia mbanga isu county commissioner wa Siaya Mohamed Bare ni waweta kana mbewa andu miongo elini makwatie maumisie makubia bala maende na ukwata uiti sibitali ni kibathukanio county ni isu mbanga isu ikitikie utukuni wa kuamukia umundi. Hetu ya chevani kusiwe kiokoni cha kuamukia umundi lelo ni munene wa kuma Kisumo kuthi Busia vala andu 13 mavikie na utikwa ni thayuo nangi kauta makwata maumisi manene makuvya ni mwaki.
Kuhusiana na kisa cha jana tulipata habari kwamba lori imeanguka chini upande wa Malanga kwa barabara ya kutoka Busia kuelekea Kisumu. Lori ilikuwa imebeba mafuta kutoka Kisumu ikielekea Busia, ikagongana na lori nyingine ilikuwa imebeba maziwa kutoka Busia ikielekea Kisumu. Katika hiyo hali, hiyo lori ya mafuta ilioverturn ikamwaga mafuta chini. Wananchi wakakimbilia kwanza kutoa mafuta. Wakiendelea kutoa mafuta, lori lilipuka, ikaua watu 13 hapo. Ile mili tumesha confirm, na watu 5 wamekuwa admitted at Yala Sub County Hospital, na watu 19 wamekuwa referred kwenda Siaya Referral Hospital. Huni etina wa iloli ya kukua mauta na iraisi litelelo ni usu mwendo wa saiti rusia utuku kukwata mbanga. Kuyanana na ngusi ya idha nikana etina wa iloli yu kukwata mbanga. Amwema ene endeki sioni chuta mavikie na usemba vandoni vuu valama ambie kutava mauta asumbe wa iloli yu kulivuka na kukwata mwaki. Moto kulingana kiasi venye likuji kalipuka ni ule moto wenye haungeweza kujulia ni mtu ako mbele yako ama ni kisiki. Sababu petroli inapo nilikuwa naona ni kama yani ni kujisukuma ili ujiwezeshe upate kujisaidia, lakini ulikuwa moto mkubwa sana. Sababu haungewezekana hata kuona kule. Na hali ya kukimbia ulikuwa umenishika tayari kulingana na hali venye nilikuwa. Na ilipo kuchoma mikono ni vile mikono zangu ndio zilikuwa na nini na hiyo petroli. Na longi nilikuwa nayo ndio nini. Sasa hali za kukimbia hizi, na kulikuwa na mwenzangu hapo pia nadhani yeye alibakia huko. Usiku nikiwa ninalala nikasikia mlipuko. Kuamka kukimbia nikuje nikakutana na wenye walikuwa wanachomeka wakikimbia. Watoto, wamama, wakina baba wakikimbia. Kukimbia kuja kufika hapa tukapata gari inaungua hapa, na watu wengi walikuwa hapa wenye walikuwa wanachomeka. Saa wenye kuzima moto wakikuja kuzima hiyo moto kuangalia hii line yote, kulikuwa na watu wenye walikuwa wamechomeka, wakina mama, wakina watoto, wakina baba, wengi walikuwa wamechomeka hapa. Kuyana na OCPD wa kisio kicha game Mosera Chacha nikanani matethi ani isena angalia kusima mwaki ya kaunti ya Busia kuvosia mwaki ulawi ili tawaki tai. Moto ilikuwa kubwa sana, hatungeweza kufika karibu. Na kulikuwa na watu walikuwa wamechota mafuta ya kwanza wameenda. Wale walirudi ya pili ndio wale wameungua, ndio wale mafupa ambao mnaona iko mahali hapa. Kuna watu ya pikipiki, kuna wamama na kuna watoto. Hapa penye tuko hapa, wamama wamechomeka hadi na watoto pamoja na wanaume. Wengine wamesaidiwa wamepelekwa hosi lakini wameumia. Yui loli yuni yende na kusiwa kisezeni cha polisi cha Yala. Joseph Kitheka, Mutongo TV, vakaundini ya Masaku. Na hindi ngewa isu ya Joseph niye kutunenga ebuso yambe tose udhumo wa kanini ndukathi basa nitusiokethete. Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau hindi nisia wetina neka vila niambia wengi mukamba ni wisisia kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani inyamu sini munene wa Kenya lovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo wa thela itina wa Vilingi kuvugwa yu we makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio
ni vina yu Mutongo TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV watanio ya mukamba nitwavika Pasi ndi ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wesi tutala wanai ukwata ke kwe siana situ na ila keinya kemena keweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu na uwe kwa iye kakea na ketiu kakoko metue kakakatwa na okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku topindwe mutundo kwese hivi ya kana kaito kea na kesi nesa mukamba ni museo mukamba ni mulau mukamba ni wautevya mukamba tike ngei nae bata mando siana siesu ye ukweke vya chuma na siambea mwigwa yuchume kilio kwa taskiza tuni ya tubindwe ndeto tuma SMS wandikite skiza na uyatise namba 533 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe. Ni na uthocha ingi tutambanie imwe kwithiwa na mamutha ma mwanya ni unduka anduni na amwe ni mawosa na nzia kivathukanio ta misiawa o vamwe na mbanga ni maundu matonya kwete thina wa mamutha indi kisioni cha mitaboni maundu ni mausenya musi wa matheka na mwendo wake Rose Nduku na ciana cio ni methitwe mayisila maumu manene matheka atiwe ni thayu wake kumanwa na thina wa mao kuthela binya na cio ciana ciake itonya kuthukuma nundu mau macio ni mathela binya o vamwe na methomo kwithiwa matekuona nesa boni mutisya nobikie musi kuona atumbani ngewaino na ni nthini wa kilungu kimwanya bala ukibatisite kana tutetheka ata ila miito ya thelavinya kana yamesema wonzundi tumantha kundu kwa kwikwatila na yu hama musi wa matheka menda ikwatila nye naku Maiko Mungoti ula ni mwana wa matheka enda utulisia undu thina wa mau wakomanie na thina wa metho. Metho mangu metho wana thina. Ni kwithiwa kindu kila jali kama auni. No metho na mongiaveke ambao kaikavekiti metho. Na kithukia undu mandata bina. No metho amandata si ukethia undu maeta bina o metho kwa maeta bina. Ngade ayu kuona yutalelo kana rakuza kwaza mwambe daje ondu wande onona bacha dalelo koko kedea ngona da bange tino manda tutayundia elane ne bacha muno musiaini wavata musini na niwe wiyonea maundu maingi kula kwiya nae ciana cia matheka ala nesu kuwe manduku na matheka no makwatu ni mathina makwatie ciana cia matheka mathina mambi ya mena miaka usiambie ona miaka ndio tono wenda ni miaka tiana nundu ndio tala ndi ni wethi we ona ke eo muima ethi wona ciana ethi wana 12 atatu tuana na ethi wana tuasiana wesa kwithia chukala ko kiye kwithwa na mathina ni kake tina na uthuna ke mutunga na ke woko kwatwa no mathina yo muima yo na ciana na ke thiwo ka kwatwa no mathina cuma ikona ke otawio o kana ke thiwo na ciana na indi mathina cuma mwingia Rafael Munguti no mwa vakuve na mamusi wa matheka na momva yundu matonya kuyika na yaseva muyo ni muito aya paimuntu na matavia kiwu ndo kwitha bena challenge ndhe paimuntu kwa mutungi na kwithikwa kwina thina nundo nako kethia sometimes matana mbakwa kwa nomba ni makwata support ya liu kana makwa makamtethia lakini andu ingila mawanya nomba yakwa makema withdraw wethia mesia nomba kwa na kila kindu chonde lakini wethi atiwo nomba ndi pani nzeo lakini pena challenge ya sometimes hizo kwithia maina kindu chauya na wethi alama tena cho na itu tiwa TV ni kanu ndo kwithwa lazima kati mande tona kwata chaoni lakini ngutungia ngaimo bya muno ndo kwithwa pe andu ma ngonzeo methito mitu support muno o ilata makajia maitu nengo support
andu mamathika nimethiwe maikwata uiti masivitali nikivathukanyo indi yu uiti nuvikite vandu no kongama. Uni Dominic Mutinda mwana wa mathika ulone kumbelilwe ni thina u mundu muima. Arandi hospitali taitewa thina una umana metho na tatuaga tirike kuthu ozaye kati andu ala matuivite ozaane nthelu mbesa riu thina ala munene uyu ni kati thika inangi kati thikigwa mbesa todio kuleteirwo tikaiwere katigwe atatigwa tikona titonda tikaitwo tikawa ozaye nundu muzeo. Ona gutwika makwata utethio kuma kwi andu kivathukanyo kila makwata akivikia kumina mathina la meva musini wo indi yu no maende na ukulia maende na utethwa na menda maisha au kila cha kwatikana unaweza kwithia pena challenge kinyano ndo kwithiwa onthe pajo mawitona na matetona mena siana nini na ithia yukana kanini wisa kwithia kana nike kuyaka ina leu kina kindoto no nengwa wejithia tikito sisi atona kwikata tikai wanindi kwa undie ni kulia kwa andu onthe mangoyo lau kwa mundu kendo tethia na mundu wonthe ukona bata wa mundu ketha wina mwathime na nukuwa tona kumatethesia you are most welcome na kila kingi nditunga muvea muno kwa ala methiite mai support onolo support yana kindu chake kinini ona presence ya kuvika ona kuko kumila mukavoye muwe namo chi kindu kiseo lakini tuyele wapenda bata wa material needs. Vani mwiso wambe netina amwene mathanie mautethio kivathukanyo kwiyama musi wa matheka na no kwitha molilwe kana vaendi atendi ni maende na ukulwa ni kana malilikane kila mathanie kwa musi wa matheka. Ni kwatie mwasisia mwona mathina la menamo kindu chambe ni mwona kana ana andu sasi onthe mendo atethio baby ndamake ukela mende make mandie liu make mandie uiti kana make mandie chochote kundo mokulia wandu ala ma ngonzeo mathanie sindu. Example nitambie kwa lelu ni county government nundu kubika ba with ya ni thina na county government kuma 2019 lata iba mbako no mundi tina mbako na lelusu kila kingi wasisia tangi iba ya teto ni county government na makatha na mionenga ni ball nundu yu andu amena thina iba andu matono kwata kiu ni mathanite me kwinza ball itevie musio nitethia community nu kundu amokulia county government itongoetwe ni awaibu governor Dr. Alfred Mutua. Tafadhali osindu ila siathaniwe nibikwe nimwe wengi obo wa NHIF ni athaniwe makaivya wa kila mwaka lakini oyu uyitiwe mie kuendea nundu akwetha NHIF cards tindibe kundu omokulia kwa ndaya kilabyo mundu wathanie na athanite na ngo ya wendo. Tafadhali no uko katimizo kila wathanite okesethi andu amaitu no maendelea kwikalaneza muno county government ni kumu request patoneka ukaimutenzie boli ila mwathanite ni kana family enu yako thinywe kiu ta yu kugete thano muthuku tizima kuma cha kiuba itangi thili bano ithi kuta tonwa boli yesu ta sabwa lelo na ta stethiwe maundu ma witi wandwa aithite that sorted ko ngai na tethio kilo mwitu utatulikite ku kana kuumia ndumanya langi mathua chao indi nduketele umie kana utulike tusetambia na kutethia ama musi wa matheka methiwe matonya kwikala mathayo mekava na kwithiwa maende na kwisila maumu maingi kuma metavoni utuini wa uyini kaundini ya Masaku ni tawa Boni Mutisia. Na hindi ukethiwa wina utethio utonya kunenga andu mamusi usu tubike kwisila nambani tuyo tumane mukuwili 3915 kana thini wa Facebook note ye utumani waku vau tuyende yani kana thini wa kilungu kito cha kuoya mwana daktari umundi nukutuelesya undu wa kuoya mwana mithenya ya mbengili umwe mwana asiawa. Omonde nenda tunene ondo tuweta 1000 days kana mithanangilie mwambe ya mwana atawa ondo tutana so ya mwana witu dena mthenesu ngilie mwe yambe nondo yaye dawa
etwaneria mwana kwana nesa etha maundu alabaire kwikwa nimekwa nesa kana mwana kwana nai na kwithata twana kwikwa nesa etha maundu alabaire kwika baine kwa nesa na mwana aciawa ve maundu mabata muno achambe ni kana mwana yana ndini wa ngaliko 3 yambe ni kuangela kilo ya keli ni kwasaba ya keli kunena ba mutwe kana wela tweta uongo akili na ndini wa maundu onde leke nkebata muno ndini wa kana kwa mwana nao nundu mwana tumunengete riu kumende ni wanda inya kubikia asiawa na miaka ya mbea kuma asiawa nika na mwana waito ananesa ni lazima anegaliu onu wailite na wambia wambe ni liu ula wesila wala benya wake nika na kana kende ni wawe nyaka chawe kena bina musio kena kila kianite kena wazawanite na kilinzeo ni lazima inya wako aye liula wailite na liua ile kwitha imbalance kana wina kila kindu kyonde kya mwana na bado kwa senya ino ile kwitha na aye liu wanite kwa munenga bina ile tumita carbohydrate liu museo wa kwa kama mutha ile tuita protein liu museo wa kwa akili na nerves ile tuita lipids na tulutatu kitunini tuita micronutrients tuita tuivata muno ndeni wa undu mwi uthukuma ko inya wa aitava ana mundu mukaitava ni wele kwa kishakana ni waya liu yani na wina kila kindu chonde ni kana mwana ende ni wanda thatwana kuyana na kusiawa ena kilo sianite Naindi musesia witu boni bongwenda kwikia ngithilo muthenyani wa umuthi nthini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa 3 ekangutungie mubea wimwanya nundu wa kuendania na kwa kumela twambiye mwendo wa saa 1 na utoki ya kumina mwendo wa saa 3 balangu tia mokoni make Erastus Nzomo nthini wa Kilungu ikumbi ya siasa Sharon Dinda andethesia kwanzia ya meko nyenitwa Faith Mackenzie wa Mutunga ni kuendea kiwio cha kwaila Tiwanesa.